Kabla hatujaendelea zaidi, tutaraja muri byinshi, tulitaka kwanza tuwasalimu tena ambao wanayetufuatilia katika mitandao mbalimbali. Twagira ubwa mbere dushimire kuri barya bakurikirana mu buhinga bw'ivyuma. Kuna wale wanatufuatilia wakiwa huko nje. Hariho abantu badukurikirana bari hanze katika pembe nne za ulimwengu. Impande zine z'isi. Hivi kanisa ni nyote hivi na sisi tunavyosimama hapa. Uko mubona ishengero ryose duhagaze hano. Ulimwengu mzima unaona Wakristo na watumishi wa Fecabu Kinama. Isi yose irikiritegereza muri Fecabu Kinama. Kwa hivyo na wao tungependa tuwasalimu tena katika jina la Yesu. Abo nabo twagomba tubaramutse mw'izina rya Yesu Kristo. Na tukiwakaribisha kuambatana pamoja nasi katika ibada hii ya leo. Natwe tubereka kino gikorane cuno munsi. Ninaamini hizi baraka ambazo tunazipata na wao ziwafikie mahali walipo. Turizera ko uyu mugisha turaronka nabo ko bariko baraburonka. Wakiwa katika Afrika, bari muri Afrika. Wakiwa katika Amerika, bari muri Amerika. Wakiwa Ulaya, bari Buraya. Na wengine wakiwa katika Oceania. Na bari muri Oceania. Kwa hivyo karibuni, ambatana pamoja nasi kuifuata injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bose rero turabahaye kaze kugira ngo bashobore gukurikirana natwe kandi babane natwe mu gikorane cyanye mu butumwa bwiza. Na hii inaitwa TV Fecabu Kinama. Kandi nayo yitwa TV Fecabu Kinama. Na watumishi wao ambao ni watumishi wa Fecabu Kinama nao pia wabarikiwe na Bwana. Abakozi b'Imana ba Fecabu Kinama nabo Imana ibaheza. Na tunawashukuru kwa kazi kubwa ambayo wanayoendelea kuifanya. Kandi turabashimiye kubikorwa byiza babandanya bakora. Ili kupeperusha yanayopitikana hapa katika kanisa la Fecabu Kinama. Kugira ngo ubutumwa bwiza bugenda buvuye hano mu Kinama bubandanye kugenda. Jina la Bwana libarikiwe. Sina Imana lihabwe icubahiro. Bwana asifiwe sana. Amen, amen.